Dağlarının üstünde kara ağır bulutlar toplana, Kızıltaş yoluna күчлүү yağmur yağacakka bengzeydi. Akşamga jede epey vakit бар. Bekir Ялтаға келген екен, Айвасылға барып, Esmanın soy soplarini da көрмеге karar berdi, yolga atlandı. Ялта артта kaldı. Айвасыл yoluna tırmaşmağa başlanmazdan evvel toxtadı. Чуфут Левиден алған малларını тушundu. Левиде мені amma da kesip kavurdu. Yağının kilosunu 150'ge düşürecek edi. Men de 175 demege kalktım. Eşekligime toymayım. Bekir sustu, sonra elini baldırına uğrup, "Yavur oldum mu yoksa elinin yehudisinden bazarlık yapayım" dedi. Sonra koyun cebinden yanı cüzdanını çıkardı. Acayip bir cüzdan. Чуфут Левин'in aytkanına göre bu Felestin cüzdanı eken, üstünde Arap harflerinin yazılған kumuş örnekler var. Pahalı olmağa pahalı ama bergen parasına layık edi. Bekir cüzdanını kullanmamağa karar berdi. Esmaға teslim etecek oldu. Barsın, Esma onu sandıqның bir köşesine saklasın. Ayşeni hocağa bergende onu Kiyevge hediye etecek oldu. Bekir alған mallarını tekrar közögüne getirdi. Hesaplarını zihninden geçirdi. Borcunu hatırladı. Bizni Cinkos Yehudi kesip kavurdu ama Çoban Seydali'nin de kim olganını anladık, dedi ve başka düşünmemege karar berip, Ayvasıl yoluna tırmaşmağa başladı. Men koyda eki Rus'nu çalıştırır ekenim. Seydali de Ermenilerden alışveriş eti. Sesini çıkarmasa da olacak ama yok kalkar mına koyga yavur getirdin demege. Seni eki yüzlü seni. Teri yorgunluğu çoğlaşkan sayın Bekir daha ziyade asabilene. Toxta seni, toxta, men seni bir daha göreyim. Seni Ermeni bazarının dostu seni. Toxta sen. Ekide bir nefes almak için toxtay, terini sile, toprağını, tarlasını düşünmege başlay. Adam seni ne olacak da, kim gelecekde ata mirası olgan toprağını alacak. Tarla Ceneviz kalesi tiklengen günden berli o yerde tura. Nice zamanlar kelip geçti, bu memleketin ensesini nice asırlar kemirdi ama toprak kene de yerinde tura, kene de yerinde kalacak. Degil Kamalizma hangi musibet kelse kelsin, toprakını alıp ketip olamaz. Bu düşünce ile Bekir'nin yüreğine su sepildi, gözlerini yumdu. Men gözlerimni o evde açtım, o evde de kapatırım, dedi. Yoxuşunun ağırlığını, yorgunluğunu şimdi ayaklarında, belinde yaxşı etip hissetti. Sık toxta, silah poşusunun manglayındaki terlerini sile, oylana. Düşünceleri karışa. Çünkü zihninden Yalta civarında devrilgen çam terekleri geçmesinin, kendisini devrilgen bir çam gibi hissetti. Tabanları, elleri parça ahırda kubrelerinin üstünde, çullar içinde yatkan kalam alanen Ivan'ı közleri ogüne getirgeninin, kendisini saç sakalı birbirine karışkan, ahırda kubrelerinin üstünde sırtında püs çullarnen yatkan alda zannetti. Kendisini olardan çok ayırdı etip olamadı. Bekir öz düşüncelerinin ne Ivan'ın, ne Kalamalanın, ne de Çufut Levi'nin yüreklerine kırıp ola. Onların içini korup olamay. Bu şey Bekir'nin zayıf tarafı edi. Solda yüksek bir taş divar burulup, Ayvasıl yokuşu divarının артından doğru koyga eni. Bekir Çufut Levi'den Ruslarının Kuşkayanı tarlasına devirmeyeceklerini anlagan son, tarlasını artık çok düşünmez oldu. Çoban Seydali'nin de Ermenilerle alışveriş yapkanını eşitken son, yanında kalam alanen Ivan'ı çalıştırganı için kendisini endi kabahatlı saymaydı. Bekir başını koterip manglayındaki terini silerken birden buz kesildi. Divar артından sağ elinde bir sepet, sol elinde sopası, kart Çoban Seydali çıkıp geleydi. 10 adım avlakta Bekir'nin karşısında Çoban Seydali turaydı. Bekir haltıradı, bir dua okudu, çarçabik özünü kolga aldı. Bu ne de şaşılacak bir tesadüf. Ayvasıl yolunda Seydali'nin karşıga geleceğini Bekir akılına bile getirmegen edi.
Бекир көзлеріні Сейдалинің көзлеріне тікерек юмруғыны сықты, оңа тараф 2 адым атты. Қаршыда Сейдали деп юмруғыны сықып, Бекирге тараф адымлады. Олар екісінің де юмруқлары сықылы алда қаршы-қаршыға тұрдылар, бір ан көз-көзге бақыштылар. Соңра Бекир яваш-яваш юмруғыны көтерді, көзлері толды, сықылған юмруғыны терлі көкісіне ұрды, дудақлары қалтырады ве «Қабат менде» деді. Сейдалинің де көзлерінден 2 яш тамчысы бейаз сақалына ақты. Сейдали де юмруғыны көтерді, көкісіне ұрды ве «Қабат менде» деді. Бекир индемей пағламаға башлады. Көзлерінден бойынжақ кебі sıжақ яшылар юварланды. Текрар юмруғыны сықты, көкісіне ұрды. «Эй, Сейдали ағачығым, япма, эйлеме, көзіңіні севейім. Менден 15 яш büyüksün, öyle deme, Қабат менде». «Yok, мен қартешекім, Қабат менде». Екісі бірден қоларыны ачтылар, бірі-бірлеріні құчақладылар, бірі-біріне сарылып ағлаштылар. Баяғы опышып ағлашмақтан сон екісінің де қалбіне ферағлық яйылды. Екі қардаш кебі yol kenarındaki yeşil otlar üstüne отырдылар. Şimdi кімнің кімге не айтқанını хатırламайлар, білмейлер. Кечкен acılar, azarlar, küfürler tamamıyla unutulgan. Sanki aralarında hiçbir şey olmagan. Çoban Сейдали Бекирнің yanında Ruslarını çalıştırganını bilmey, Bekir de Сейдалинің Ялтада Ermenilerinin alış-veriş etkeninden haberi yok edi. Uzaq ayrılıqtan son бірі-бірлеріне endi kavuşkan 2 kardeş gibi nevbetnen бірі-бірлеріне dertlerini töktüler. Bekir Çufut Levi'nin tükanındaki pahalılıqını aytты. Сейдали Ermeni kavakandakini. Kunның, koyның işlerinden laf ettiler. Bekir Kalamala ve Ivan'ın sebebinden yangan canlarını parmaklarından saydı. Kuşkaya meselesini etraflıca etti. Çoban Сейдали dikkatle dinledi. Sonra elini Bekir'nin omuzuna koydu. «Ey kardeşim, tarlanın içine töpe devirilir mi?» «Devirmezler. Toprak devirecek olsalar, Kızıltaş'ta dere yok mu?» «Doğru, Bekir'nin tarlasına yakın yerde dere var. Şasını kenletmek için toprak devirecek olsalar, derege devirirler». Bekir buna inandı. Şimdi Сейдалинің yanında hayatının en baktlı dakikalarını yaşap geçireydi. Tekrar Çufut Levi'nin tükanındaki pahalılıktan laf başladı. Satın algan mallarını birer saydı. Koyun cebinden Felestin cüzdanını çıkardı. Cüzdan koldan kolga geçti. Üzerindeki Arapça yazılarını incelediler. Gümüş örneklerge baktılar. İçini dışını da incelep, yaxşı mal olganına kanaat berdiler. Bekir cüzdanını Сейдалинің elinden aldı. Cebine koyacakta birden akılına bir şey geldi. Cüzdanға bakıp tereң düşüncege daldı. Sonra sakin bir seslen Сейдали ağa bilesin mi? Dedi. Lakin ağzını açıp sözünü devam ettirip olamadı. Bir şey aytmak istey ama sesi boğazında kırıla. Manglayını samaylarını ter bastı. «Ey Allah'ım sen sabır» dep düşündü ve cüzdanını yavaş-yavaş koyun cebine sokacak oldu. Fakat haltıragan eli Felestin cüzdanını cebine hiç sokup olamadı. «Ey Allah'ım meni şeytan turttu» dep düşündü. «Şeytan turtse de aytacağım». Bekir'nin tizleri, elleri, çengeleri kaldıradı. Gözlerini Сейдалиден kaçırıp «Bu cüzdanını kimge alganımını bilesin mi?» dedi. «Kimge?» Şimdi gözlerini ihtiyar Сейдалинің gözlerine tikip kuvvetli bir seslen «Senin remzine» dep cüzdanını Сейдалиге uzattı. İhtiyarının gözlerinde buruşuk betini yaşartkan bir tebessüm peyda oldu. Bekir'nin gözlerindeki heyecandan özü de heyecanlangan Сейдали gülümsirep «Remzige mi?» dedi. «Remzige». Сейдали sepetini ogune çekti.
Халтыраган эллеринен сепетini карыштырып бейшейлер арамага башлады. Эм сепетini карыштыра, эмде Ремзиге де еді. Ремзиге менің мачыгымны пек яхшы баққан. Бір акшам усту оны Топузлы чешме башына кадар айдап кетирген, бызым Айше кызны раст кетирген. Айше кызга сенин анаңны, бабаңны оз анам бабам кеби севем деген. Алтын парчасы сенин ремзин. Мен де оны севиндирежек болдум, иште бул жузданны алдым. Чобан Сейдали шымдыне жузданга бахане Бекирге. Титреген кору эллеринен эп-сепетini карыштыра. Ниаят четлери кара пускуллу, пемпе, бейаз, кырмызы гүл нагышларынен сүслендирилген епек бір шал чыкарды, Бекирнин огуне ешил отларынын устуне яйды, сых-сых нефес аларах. Буны Эрмени Кавакяндан алдым, деди. Бу шалны Трабзондан качканда кетирген. Түркия малы, мага сатты. Гүзел шал. Кимге алганымны билесиңби? Кимге? Сенин Айшеңе. Менин Айшеме? Сенин Айшеңе. Топузлы чешме башында бызым Ремзиге раст келген. Бызым Ремзиге сенин анаңны, бабаңны оз анам бабам кеби севем деген. Сенин Айшең алтын парчасы. Менин кызым жок. Бу шалны Кавакяннын дүканында көрдүм. Не десенде Түркия малы. Иште, Айшени севиндирмеге карар бердим. Текрар кучакларына ачтылар, бири-бирине сарылдылар. Бекир Айвасылга барып Эсманын сой акрабаны зиярет этмектен ваз кечти. Узак айрылыктан сон апансыздан көрүшкен эки кардаш кеби муабет ве севинч ичинде берабер Ялтага кайттылар. Каведе адам пек чок эди. Батталнын Энвери, Челенгир ве башкалары ишлерини битиргенлер, малларына, арабаларына yüklеген чаршы четиндеги каведе топлашкан эдилер. Кими дама ойнай, кими сесini чыккармайып каве ичи, базылары газета окуй, Русиядеги вазият акында лакырды этип отуралар. Чобан Сейдалинен Бекирнин ичериге кирмеси кимсенин диккатыны желп этмеди. Кечип Энвернин масасы башына отурдулар. Чобан Сейдали оккалы уч каве сымарлады, бирер тутун сардылар. Батталнын Энвери индемейип отура, экиде бир акрабасы Сейд Али ве Бекирнин бетлерине качамак бир назар ташлай, санки экисini бирлештирген багына аңламак истей. Кавеже кавелерни кетирди. Сейд Али башыны көтерип кабежиге «Анавы домино ташларны кетир, кардашым», деди, сон Энверге көз тикип, «Энвер, Бекир дайыңнен бир оюн ойна, мен де сизни сейир этейин», деди. Энвер күлдү, Бекирге бакты. «Ама кызмак-мызмак жок енсем». Бекир кавежинин элинден кутуну алды, ташларны мермер масага төктү, Энверге сөзүнү битирмеге фурсат бермеден, «Ах, сени калпазан, сен мени не вакыт ендин де, шымды енежек оласың», деди. «Аз ендимми, Бекир ага?» Айда, бу иш лафнен олмас, кел көстер бакайым насыл енежегиңни». Экиси домино ойнаркенлер обыр масалар башында топрак меселесинин музакереси кеткете жанланайды. Энвернин көзлери домино ташларында диккатны ичде айырмай Бекирни енмеге чалыша. Бекир коммунизмнын кызыл ташка кележегине инанмаганы үчүн башталары чок кулак салмаган эди. Ама шымды көйлүлөр русларнын Ялта эле Ахмеджит арасындагы шоссенин базы жерлерини түзетежеклерини, жолда асфальт төшежеклерини лаф этмеге башлаган эди. Бекир шымды көзлери ташларда, кулаклары лакырдыларда, эм ойнай, эм динлей. Четтеки масалар башындакилер шоссеге асфальт төшелмесинин көйлүлөргө зарарлы яда файдалы олажагыны кестирип оламайдылар. Базылары бу иштен кар кыдырайдылар. Бу кибилер жолда чалышкан русларга катык себзе юзум сатып зеңгин олмак умутунделер. Зыт бакышта олганлар исе русларнын көйлөрдө кырсызлык япмаларынан коркалар. Ялтанын югарысындагы көйлөрдөн айван беле чалына. Көйлүлөр Ялтага энип, Чуфут Левенин дүканынан килит алалар. Ахырларыны килитлейлер экен.
О bir masadan birisi seslendi. Böyle şeylerden batalının Enver'i anlar. Ayt bakayık Enver, bizge bu asfaltten zarar gelir mi? Enver avucundaki domino taşlarından gözlerini almayıp cevap verdi. Zarar gelmez. Faydası var mı? Var. Bekir sabırsızlandı. Ulan sen baksa aydı lafka karışma. Çetteki masalar başında oturganlar bir an sustular. Enver domino taşını masaga urdu. Bir beşli. Bir üçlü. İşte bir beşli daha. Kapandın mı? Yok çek. Çektim. Mende öyle şey yok. Çetteki masa başındaki köylüler yavaş yavaş gelip oyun masasının başına toplandılar. Birisi yavaştan soradı. Faydası var dedin mi Enver? Var dedim. Oyna Bekir ağa. Oynadım. Bir beşli daha. Beşlini masaga urdu, gözlerini köylülerge көтеріп sözünü devam etti. Faydası şu ki, yolga asfalt döşelse, avtomobil geçkende yolga yakın bağlarının yüzümlerine, tarlalarına, tütünlerine toz konmaz. Ya bu bir fayda değil mi? Demek bağı tarlası yolga yakın olgan köylü asfalttan fayda görecek, Öyle. Bekir bir ange kendi tarlasını hatırladı, gözlerinde sevinç ışıkları parıldadı. Oyna tosun delikanlı, oyna gözümnü seveyim. Bir beş daha. Ay, kene beşli. Akıllısın ya Enver. Asfalttan yakşı anlaysın ama dominonu menden yakşı becerirsin dep zannetmem. İşte bir dörtlü. Dörtlü beş. Kene beş. Köylü, biz ise bunun aksini işittik dedi. Ne eken? Yolga yakın köylüler bu asfalttan zarar görecek ekenler. Nasıl zarar? Bekir Enver'nin betine baktı. Oyna asfaltke kulak asma. Şimdi asfalt vakti değil. Köylü Bekir'ge yan basmadı. Yoldaki töpelerini tarlalarga, bağlarga devirecek ekenler. Yaparlar mı? Gerek olsa devirirler, ne için devirmesinler? Ama töpeden fark eder. Bekir açılanmağa başladı. Ulan oyna dedim, oyununu oyna. Kalktın mana oyun ortasında töpe devirmege. Toxtada Bekir ağa anlayıq. Töpe kuşkaya gibi taş ise, kaya ise. Bekir daha pek kıçırdı. Oyna Enver. Sana ne, mühendis oldun mu? Böyle şeylerden mühendis anlar. Kuşkaya gibi bir töpeni devirirler dep zannetmeyem. Ne dersin? Devirirler. Barut sağ olsun. Türkler Çanakkale'de kocaman İngiliz gemilerini batırdılar. Çokça barutları olgan olsa İngiltere'ni de batırır ediler. Kayаны adam akıllı oyup içine barut doldursalar, degil kuş kayanı, kelin kayanı bile uçururlar. Bekir'nin keyfi birden kaçtı, nasıldır bir şey canını sıkmağa başladı. Kolları sakinden kaltıray. Bir an domino taşları az kaldı elinden düşmege ama tez sözünü kolga aldı. Yavaş ve öpkeli bir seslen, "Oyna Enver," dedi. Ayak üstünde turgan köylü devam etti. Demek öyle. Ne zararı belli, ne faydası. Öyle ya, kazançının bir zararı var. Kiminin tarlasına toz konmaz, kiminin tarlasına töpe devrilir. Buna dünya derler. İşte bir beşli daha. Sende yok Bekir ağa, çifte beşli de mende. Kapandı. Bekir haltıragan elindeki domino taşlarını birden mermer masa üstüne savurdu, fırlanıp yerinden turdu. Ulan sen ne de kırkan bar bir adamsın. Kalktın milletke asfalt dersi vermege. Sonra da beşli, bu kadar beşlini kaydan arap tapasın? İçini, bağrını beşlerinin doldurdun mu? Köylüler yavaş yavaş masadan çetlendiler. Enver susmakta. Kaveni terin bir sükunet doldurdu. Yaltanın üstündeki dağlarda yağmur bulutları yavaş yavaş şehirge inmekteler. Kavege birkaç köylü daha kırdı. Güçlü yağmur gelmekte, dediler. Bekir yavaş yavaş kemlesine çöktü, indemeyip domino taşlarını karıştırdı.
Көзлерінде әлі да атеш парылда еді. Чубан Сейдали бірер қаве да сымарлады. Бекирнің көзлеріндегі атешні сондырмек істер кебі лафны açты. Койлының тарласына таш топрақ девірірлер деп түшінмейім. Үкімет бар. Кім сені зарарға отыртмас. Ойле бір шей япылажақдай олса, күн евелсі хабер берір, зарарны одер. Сейдалінің бұл сөзлері Бекирнің ішіндегі үмітні текрар жанландырды. Яша Сейдали аға. Doğru söz ağzından bal gibi tamladı. Men de demin aynı şu şeyini Çufutlevi'ge ayttım. O da doğru dedi. Miras toprağa kimse dokunup olamaz dedi. O bilmese kim bilsin? Cinabetinin başı akıl anbarı degil mi sana? Kavedekiler başlarını salla Bekir'nin sözleri doğru olganını tazdıkladılar. Enlerden gayrı, episi yolga asfalt döşelmesinden kimsege bir zarar kelmeyeceğine inangan ediler. Kaveler сымарланды, яныдан ойынға башлádылар. Бекир домино ташларына авучларына тізер екен, артта қавенің жамларына ыры-ыры яғмур тамчылары енді. Бір ань аран өгіндегі мейданда құртыла айтқан сырық-сырық түтінлеріні қатырлады. Берекет Иван евде түтінлер зиян olmaz деп тұшынды içinden, миықларыны бұрды, өзінден мемнун олған алда, миық астындан күлімсіреді.